هندێک دبێژن مەریەم خان خەڵکا گوندێ دێرگولەیە چۆیە سووریێ شامێ بخورتێکی ماڵباتە بەدرخانیان رە زەوجیە هەندێک ژێ دبێژن دۆتماما سترانبێژە پناڤۆدەنگ ئەلماسخانەیە ئەڤە ئۆ گەلێک گوتنên din di derbarê Meryem Xanê de hatiye gotin di televizyon, radyo, rojname, kovar, malper û taybet di pirtûkan de hatiye çapkirin û gehiştiye berdestê me mexwendiye û weke rastî tê gehiştiye lê mixabin çi rastî bi van gotinane nîne tenê gotin hatine berhevkirin û gehiştiye berdestê me lê eger hûn îro destûra min bidin ez dê bi şêweyekî Kurd û vekirî ji çavkaniyên piştrastkirî min jiyanameya Meryem Xanê berhev kiriye ez dê ji weyên hêja re bidim diyarkirin ka Meryem Xan kiye Meryem Xan keça heciyê hemû di sala 1904 li gundê xêrxwera navçeya Basa bajarê Şirnexeba Kurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Bavê Meryem Xanê tenê keçek û di kur hebû Meryem Xan, Huseyn û Yahya bû. Bavê Meryem Xanê zilamekî dewlemend zanat têgihiştî oldar û navdarekî yê herême bû. Evê jî karîgeriya xwe li ser dengbêjî anku stranbêjiya Meryem Xanê dabû çêkirin. Lê Meryem Xan هێشتا zarok bû hez û viyana wê ji strana folklora Kurdî re çêbir bû. Meryem Xan hêşta zarok bû beşdarî di şahî û dawetên gundiyan de dikir weke gulekî geş bû di gund de. Lê mixabin temenê Meryem Xanê hêşta di nava 13-14 saliyê de bû wate sala 1918 bavê Meryem Xanê mixabin diçe ber dilovaniya Xwedê gelek pêve naçe ji dîtin û hembêza deyka xwe jî bê behr dibe. Dema dey bavê Meryem Xanê diçe ber dilovaniya Xwedê hêdî hêdî ji wan re jiyan berteng dibe. Lê mixabin ji ber hendek sedemên civakî û taybet ji ber zextên dewleta Tirk malbata Meryem Xanê ji gundê xêrxwera navçeya Basa bajarê Şirnexeba Kurê Kurdistanê koj dikin diçin gundê Çêrka ya navçeya Kerborana bajarê Mêrdînê dibin sîbera Eliyê Remo mezinê eşîra Erebiyan de li wê gundî jiyana xwe berdewam dike. Dema diçin wê gundî bi cihwar dibe hêdî hêdî peywendiya wê wan taybet li gel Eliyê Remo xurt dibe. Gelek caran tê gotin Meryem Xan di dîwana Eliyê Remo de weke stêrkekî geş bû. Gelek caran di dîwana wî de stran digot. Her ji wê zêdetir Meryem Xan gelek caran beşdarî di şahî û dawetên herêmê de jî dikir. Meryem Xan hêdî hêdî navdar bû li wê herêmê. Lê mixabin rojek ji rojan birayê Meryem Xanê Yahya tê daxwaz ji Meryem Xanê dike dibêje me pêxweş e ku ez te bidim Xelîl Înan ew jê her ji gundê zivingê cîranê gundê wa bû. Meryem Xan her çende ku ev zewaca nebidi lê wê bû lê nexwast birayê xwe Yahya di nava gund anku eşînên derdor de bişkêne. Li gel Xelîl Înan dizewece lê her ji roja destpêkê Xelîl Înan dibêje Meryem Xanê bi hîç şêweyekî nabe tu stran bibêjî. Weke ku tu dergehekê li ser Meryem Xanê bidadê anku bigirê nefes ne biçit û nebê tenê stran xem û xeyalên Meryem Xanê direvand. Xelîl jî wê dergehî li ser dada. Lê mixabin bi hemû hewlan Meryem Xanê nekarî li gel vî zilamî anku li gel Xelîl jiyana hevjîniyê berdewam bike. Tenê 3 sal li gel Xelîl jiyana hevjîniyê berdewam kir bê zarokên wan çê bibe xwe ji Xelîl dide berdan. Baş tê digihêje ku ev welat anku ev di nava van eşîran de nikare hunera xwe bide berdewam kirin. Biryar dide ji vî welatî derbikeve. Tête diçe ber cemê Dîcleyê li gel Kelekvan Osman swar dibe diçe derbazî aliyê dinyê çem dibe ji wir jî diçe bajarê Mosilê cihwar dibe. Piştî ku li bajarê Mosilê cihwar dibe gelek pêve naçe xurtekî Ereb ku pîlotê balafiran bû nasîbon li gel çê dike evên darê hev dibe Meryem Xan li gel vî xurtê Ereb dizewece. Lê mixabin wextê ku Meryem Xanê ji bajarê Mêrdînê gava xwe avêtî wê demê
فلک جی لپای مریم خان دیگریا هرچندی کو اف زواجه گلک بدل مریم خان بو او جهانکی نو جخواره دابو چه کرن جانا خواه بردوام دکر لی روژک جروجان فلکی هاد دست خوال درگه مریم خان دا و جاره ظلام و ده قضای کیا بالا فرانده جانا خواه جدز ده مریم خان ایدی او جهانا کو دسر خواه دا آوا کری جبنی هل و شیا نکاری ایدی لباجار موسیلی جی جانا خواه بردام بکه لی ده چه باجار بغدای ده چه مالا الماسخان او جی سترانبیش آنکو دنگ بیجه کی نافدار یا باکور کردستانه ده چه لمالا مریم لمالا الماسخان ده به مهوان و دمه الماسخان مالا خواه کربو کوچکو دیوانا دنگ بیجان سترانبیجه وکه محمد عارف جزیری حسن جزیری سعید آغای جزیری نسرین شیروان فوزیه محمد و علی مردان و گلک سترانبیجن دن لمالا الماسخانه و رادبو رودنشت مریم خان دما دچه به مهوان مریم الماسخانه شبک جشوین دنگ بیجیاوان کوچکک یا دنگ بیجیان ددانه به دوره و ستران دبیجه جریزه و دبیجه مریم خانه کاتوش جمره سترانگی ببیجه وقتی که دبیجه مریم خانه سترانگی بیجه کلا خم و خیال مریم خانه لیده ده به ایشا چندین سالان ده دنگ خوره در تیخه دیوان جدنگ و تجید به وقتی که سترانا خواه داوی لیتینه اف دنگ بیجن ها ماتمایی و شاجدمینه جدنگ مریم خانه همو به دنگ و کیف خواشده به و دمی مریم خان باش دزانه کو او ستران بیجه کی گلکی جهاتیه جبو کو مریم خان لسر پشتا الماس خانه نبه بار بریار ده چه مالکی جخوره لگولانا بابل الشرقی خانیه کی ایجار کری دگیره لوی دری جیانا خواه بردام دکه دما مالا خواه ده رودنه هیدی پیوندی وی لگل در دورشی برفره ده به تایبت لگل دنگ بیجان و شریکه موزیکی هجای گوتینه که از بیشم ده سال 1903 ده مریم خان جارا ایکی ستران لسر قوان آنکو سیلیکین وان سیلکان تومر دکه و دنگی و بلاوی در دور دبه هی زیده تر خلک مریم خان ناز دکه روژک روژان رادیو بغدا پشکا کردی دیوانک یا دنگ بیجان آنکو پیش برکک یا دنگ بیجان دگیرینه داخواز جی مریم خان دکه او جی بی بجداری دوی پیش برگه ده بکه مریم خان تیتا پیش بجداری دوی پیش برگه ده دکه دبه ستران بیجه هری باش آنکو دبه ستران بیجه ایکی هروی دمی ریوبر رادیوی داخواز جی مریم خان و الماس خان دکه بفرمی ببن کارمند رادیوی مریم خان دبه کارمند رادیوی هم دخبته هم جی سترانان دبیجه هجای گوتن که از بیجم مریم خان بخواه دصد ستران زیده تری دصد ستران هم بخواه چه کریه و گوتیه و بلاف کریه لی مخابن اول راستیه کیا جیانیه ام همو جا آخی چه بونه و روژک ام همو ببین آخ مریم خان بنخوشیا کلیه آنکو گرچکان دکوه هیدی روشاوی نباش دبه خراب دبه دی راکرنا نخوش خانه یا میر الیاس لی مخابن به همو حولین دکتور نکارین مریم خان جوی ایشی رزگار بکه مریم خان ده سال 1949 ده لباجار بغداد دچه بردلووانیا خودی برحمه خواه شاد بکه أمريكا وادرومينا بالدلال وادرومينا أمريكا وادرومينا بالدلال وادرومينا يار 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 بيار يار 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 بيتا صبر منا